Hello guys! Bago lang nga parigo, gumawa sa kadali. Boring man. So, muli aki para magtuon. So, yan na, nakaharing na ak. Yan. Tapos, nakakuha na bugas. Hayag pa. Kuan pala is alas 4. Alas 4 pala, pero magtutuon na temprano. Kay para niyan, kung gutomon man, makaon na la. Kay ako nasawa kasi is gutmanon. So, kailangan ko magtuon temprano. So, wait lang ha. Dahil kasi gugutom temprano akong asawa. So, kailangan ko magtuon temprano. Kay kung gutomon man siya, pwede siya kumain temprano, diba? Danay naman panigabi natitemprano. Yan na guys, sabaw na adi. Kaboring. Isa lang talaga. Kaboring talaga. Yan lang po. Bye-bye.